Ia, o le toi papa o ina whātupe talafonga le pa ia mo nunga le aso. A wā lele wana fo ia a wolo olo. Wā li itia fo ifanua ono lea wa tini tau wā le wha moe sa la wasia. O lea wā fio mai la fionga mi sa pisinisi a la manuia malaipa. Na fionga le atinu u wein so i alo. Susu mai fo ile sunga lo fisa sira mtanga duenga. Ai tai nani pa ia mo lunga o whauru lunga o whala putapatonga o pisinisi tuma oti. A fio mai a matara mai a au. Ma lo soi fua manuia ma langi e mama. Ai manatu ala tātou mo ai si mea i matau tu sa. A wā tātou wā mare atua. E wala atua i maranganga whalo alo lau sunga pulotu. E tai ia tātou i se tatalo. No matou ta mapa ia e ro fiolo langi whaktai moni ia no matango fie. Whenua i foile te tai ole tanga luenga. Pe foi te tai ole. Whaptonga tu moti. Haftai ono usau ni ia no matou te. Feo fofo ai ia misi foi o tuina atu so soani ana malo. So soani ai tapenanga pisinisi whaptonga tu moti. Ia wala vasi o matou atunu. Talo ina ia fangia lo matou whamoe ni aso. Fangia foi ati na umana vai Samoa. Mese foi o te ingale minsta mare. Tanga luenga nei. E do wanga leiro matou tama. O le la matou talo matou si whaftai tua i ati oe. Ono meo matou mo. Hera tue ni upu umunu suaf pere Yesu Keriso. Amen. Whaftai tai o sauninga. Ia te au langa whalo alo e wala uli ai lawa fionga le atinu u. A wala sonoanga au tua mole nei asa. Ia, e whaftai lawa mo le awanoa. Mo fo ile awanoa tātou ti wheloa i e ne vaenga le aso. Ia, lau sunga le tai o sauninga e pora o fionga fo ile li pule. O le mtanga luenga e au tu yel ne yaso. Ia sui o whaarap tonga pisinisi tu maoti. O te tonu le o atoa mai ia o te loa o to wa ia o le aunga le o tatou wha moe le wai le so. Ia le malu wa fia. Ia te au le ava man whaalo alo i whawhiro i tua ia o to uma wa oa i mai moli mawina. Ia whaso ino le soso ania le malo mo le atina e ina whaarapu tonga pisinisi tu maoti luas fulu lua tasi. E mua muona wha malulu atu o te tautonu o lewa na tau tali ngā nei wha moe moe. Ia e wha malulu atu o na ni tūlanga fo ile maalfia pe o na tau sirafia. Ia wālai o na tuai o na whaili nei whelo inga. Na mata maile nefso sangi tau sanga e tasi iwa i o fitu pe o na tau sirafia. Mai na o le lua lava ia whaalapu tonga na whaamanu e ina i se vaenga tupe tolus fulua whina vai taimi. Ai peitai. O man taimi nei, ua se fulu ma le lua, whaalapo tonga ua anga vaa. Ma whaamanu e ina le nefso soani, ma ua si itia fo i leo whainga so soani, i le lua se lau limas fulu afi. E iei fo isi whaalapo tonga o te loa o le ausia i la tou ia le tulanga e tauna iai ia a tono e iei se taimi ia toi whaapopo ma i se taimi o iluma. Ia o le nefso soani, o wha mautu ele langu al malo le atina ino vaenga maoti. Tau sanga taitasi ma o wha pe foi on wha mautu i tono whainga wha vai. Mo le atina ino pisinisi la iti luas fulu. O le unga le nei vaenga tupe o le fsosoani le wha laptonga i latou ngā luenga wha o fisa. A wale tautua ina o la o tau sui. A mai se lava i le nei vai taimi la afianga o tamao a inga watunu. Ile langi wha pesa moa ia fianga COVID. O lona winga ia o nefso soani e pena o soani tau ngā luenga wha atino i ofisa. A te tonu naina ia o tau le neutanga ma le tau wha ia wa foti wha lau tele ina o le seleni o la avatu. Ia ina ia mauti noa o lo wha ngā ina tau ne vaenga tupe mo la tina ina wa o tau pisinisi. E toi wha manato atu ia tuunga mai ia inga o le nefso soani e ala le tu ina mai o li poti o loo mai o io. Mai e whaanga ina o nefso soani. Ia o ne li poti e au fieri tu ina mai o vaenga nei li poti o tupe whaonga o wha maonia e suetusi. Ia me masani.
li poti whaatausanga po annual report. Ia, taiala mo le atina eina o whaalapo tonga. Whawhawina o le lestala ma le matanga luenga o pisinisi ala manuia ma leipa i tausanga taitasi. Ma ia ngā lue whaatasi ma o tau sui i le whaaleo ina leo la o tau manatu i vaenga mana o mia i la tinae. Ia pe on tau sila fia, ia inga. Eleni ia inga whaingta, o ia inga ia pito siringa whaingofie. Ia taipe lava o isi fo ia inga i mo tupe e avatu ele malo. Ia, o lo mai tau pei, tau sanga utua na inisi o whalapatonga, e le o usta ia tuunga ma ia inga o le neifso soani, i le tuina mai leo li poti taimi whaatulanga ina. E le ngata i lea, ai whaapea fo i le ato atoa mai o whaamatalanga, mana o mi ai ala tau li poti, ma ua vea ai lea ma awala, o whaititi ai vaenga tupea nga vaa iai. Mai ona le toia nga vaa ai foi, i le fsosoani lumanai. Ia, ele o yeise anga ngā tātou whainga malo, ia me se fo i tau sanga o tea, ina ia ave ese nisi o asosi po whaalapo tonga, mai nei whamanuianga. Ia e te tau lava ono tau sila fia, ia e tau lava an whaia ia inga ia tūlanga whaapea, atono yeise teimi, o la to tele atu ova atu maritos fululua, ia asosi o la an whaia whamanuianga, ne whamoe. O leo te talo atu ai, ia tātou whaalapo tonga, nei tau tō nā ma o tau leo sta i o nei vaenga uma a wale manuia o si o tātou sui whai pisinisi. O le afso soani pēr ma lo i a wale lango ai ngā luenga whaatino a tātou vaenga maoti ai mana o mia fo i ele ma lo la o tau lango i leo sta i ele o ta iala o mai o na whaatatia. E whai watu se whaamatalanga i le momoli atu leo le whaftai tātou vaenga maoti. Mo la auto sao le atina ina o tamau a ingo Samoa e ala inga luenga mo a tātou o tinu tangata anu. Whapea i maisi atina ai o lo mawai manuia o Samoa lau tele. Ia o le nganga ia ina i whaawau pen nei whaamoi moi. O te lo o te tonu o levan whaawau maisi tau sanga o tele mai le whainga malo na iai. Ia whaftai fo le whainga malo na iai nawai teini i le whaawau wina peo nei po kalame. E una le lava se leni. A te tonu le nganga ia se i umar wha ma i le por COVID ia toi tan nola i o mtanga luenga po yeise si ia tau fu ina mai ni whainga fau po i a kia fau i mai whalapatonga taitasi ina e mwhai no halu lunga ia le whamoi moe lea ia manuia tele la o tau fuanga mo la tina ina o tau pisinisi whaftai ma i manuia ia e whamalulu atu la le eis whapertani e le tatou whamoe so I'm sure Namla Ulu will translate e tatou launga ne yaso a ia manuia la whamoe to ne yaso o le Samoa Chamber of Commerce le bakpia tu si ati mone tu si ale lesa o tano ya pronto yo le ni pule ona tuai na tu fa o seleni nei po tupe nei mo fa mo o te lo le o vai i le sita usanga i tauna ye wa te fa mo ne te ona tu fa te usanga le te nei ele luas fulu tasi ya yun ya pe ta ile uta to wo mai ya setem lo no winga ya ale le ya le fioma le pule ma mai to li poti ele o umi fo ya to tu fa sta to tu ya we ala vale women in business or the Samoa Association of Manufacturers and Exporters no sei foi a oferta ya Samoa Hotel Association ma no sei quello o moro ko viti ko ngalo nuan Association Whaftai. Tell us about fight. alo Whaftai. Samoa Federated Farmers Inc. Savai Tourism Association, Samoa Tourism Association.
Samoa Manu Society and Manufacturers. Ia makato whātonga whore o Samoa Information Technology Association. Tautai Samoa Association. Samoa Banana Farmers Association. Samoa Farmers Association. Ang fai mai aku mau pulih kau sanggup buat kele. Ya, ya, salo tu si bae ngale yo mai ya ne jula. Mulai tu kau kele motor buat mai. Ya, la tu kau yo lo. Matu yo soalnya tak tu malu tapi bae ngale. Wabah tu soalnya buat afi. Então fai fai mai tak tu lipoti mame fa pena. Ia mafai progress to association. Ina ia mawhai ona ta whatu ia tupe tal whiangai ma tua fo ia lo 8 points e whatino e tu langa lea ia kele a points kele ngan kup e toi mo le whatai from what be de tau longa kiunga ni sta mo fa mo to san fo ka o di normal manos tu no ti a pe vila o tau no un mai sta tu ni pot o la so san ti de le fatino ni no na verna mas que funciona mais final da filme aqui. Mas aí para mim uma da filme não está nem. E eu ia não tá indo aí na ia falar o que é isso só nem bom. A tina aí não tá tudo muito morte. Aí o talo na que lá que funciona da filme não está. E eu ava pego e tu aí no momento ele foi todo morto que eu só foi tá tudo. Ava pego tu terminar e mais então só vai tu pere o mais mai a mai tatu whamomau. Ai whaftai tere mo tō raulang, e mo lia ne aso, mo lia poia, lau whiongai, e tak.